Nabi Allah kafir kalimain pangkailan di kepang Nabi Allah nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang Badar di sini tapi abang ke kafir ada bagi semua tadir pun berkomandan bendera orang Islam di ada puncak le Allah Nabi daya pegendang tanda perang si kafir Allah berjumlah Ramadan dua dan hijrah Nabi perang bareng masanya perang Yahudi Allah kafir sajimain pergi lunggi kepung Nabi Allah kafir sajimain pergi lunggi kepung Nabi Allah ketemu Nabi Muhammad tinggal nang Madinah tunduk perintah Allah ayu perang nang roku berti kita Nabi dalam perang pedang agama Allah agama Islam tendang sayang dapat Nabi Allah Nabi pegendang tanda perang si kafir Allah berjumlah Ramadan dua dan hijrah Nabi perang bareng masanya ayu perang Yahudi Allah